Silwane sengibuyile bo. Inhloko. Buma yonke. Banginike emaphilisi. Oh. Yabona uthekele uNtombatana esilwane. Akunemjovo la ekhathi ngawunatha ekuseni emini nsambama. Oh. Ndawuthatha ke lawa ngisola ukuthi ngilawa uyalo wathatha ekuseni emini nsambama bese lawa ngilala laqinile ke silwane lawa. Uyanatha nje ngiphe manje silwane into uqala nje. Unatha kanjani lawa nawo wabuka ngathi ebuhlungu. Lawa unatha linye ekuseni unathe linye nsambama lawa unatha ekuseni emini nsambama. Uyabona phela sengakanani kokuse onke lawo. Ngiyabona phela silwane lamaphilisi. Uzosicetha nini lonto unatha ngale ndlela 111. Cha phela silwane angithini ngalesikhathi nginatha ngendlela lokubhalwe ngayo unatha linye uye ngale. Bese wacetha nini simathi? Angaphela amaphilisi nangenza lo mdlalo loyo. Atawuphela phela silwane uyabona ukuthi amaphilisi mangakhi lawo. Yekho yathi labantu bacafata wena. Uyophila nini bafuna labantu phela amaphilisi mhla wacetha ngikhana uphila. Ngikhana uphila. Mina ngifuna uphile once. Abafuna bafuna uphile kancane mancozi ayisebenze mfule samaphilisi lawo ongwathele esandleni onke uthi wo utophila nyalo waye bafuna uphila ngalinye ilanga labantu man shothi lokho ukuthi bathi anginathe mabili bakala lelisinga lalempilo ucala kuphila ke mangathi linye yaphila uyaphila mhla phela ukuthi ngcono no impilo uyeva kana uthatha ongenyalo wathi wa uyaphila nyalo ngiko babhalelwa ukuthi finish the course mina ngithi ngifinish nyalo hayi lemfu yabo ukuthi phela mangathi labo 1 2 weeks lemfu sokunatha 9 for 9 uyabona yeah kuyawuthatha lithi thana finish the course phela the course Buyisemandi angokokole ngimfuna lalela nasilwana Buyisemandi ngivele ndawufike ekhaya ngelulele yeah